Пятницын боя. Yok ben hazır ettim на всякий случай. Давай вернем. Давай вернем. С творогом есть кәрістер. Nasıl kerstemiyor? Мынысы yok творог белән аян кәрістер. Kerstemiyor. Все, оттырды апағыз. Zira ateşlerini oturalım iken. Öyle böyle şey test falan. Отлично. Болды, болды. Болды. Tövbe tövbe diyeyim. Тәубе, тәубе. Bomba. İpteşleri ben koydu. İlsiye Vadridinova bizde bugün konakta. Sen misiniz? Eyyem, İlsiye biz devam ederiz. İşte buldu mu, bulmadı mı isimler rubrikimizin işliği geldi. Ben sana sorular vereceğim, değil mi? Sana tezgine cevaplar vermek olarak. Yakşı. Vakit 30 sekund bulaşacak. 30 sekund, tezgine sorular. Başlıyoruz değil mi? Yakşı. Gittik. Bu popülerliğin bilen bir koçan kullandı mı? Evet. Zakon bilen problemler oldu mu? Evet. Artistler böyle size hoşu gidiyor mu artistler? Evet. Birer sorundan güzellikler var mı? Evet. Anlatlar birer koçan hoşu gidiyor mu? Evet. İlenge düşen risk maaşından var mı? Evet. Tövbe. Birer sınav duruş paytarası var mı? Yok. Samaret başkanı korkasın mı? Yok. Buldu. Vakitimiz sürüp gitti. Her bütün sorulara cevaptan sizin birden popülerliğin bilen birer koçan kullandığını diye sorular. Evet. Yolda. Yolda? Evet. Yolda hizmetlerinde. Disk bir. Bana şöyle oldu. Yok, yandansın da var. Bırak böyle teke şirapta oturganda, aşağı oturgan bulasın da. Ya teke satoshi şundan tanı bana da indi. İyi şurada, iyi gafeti Так, göstereyim. разошлись. Ну, buldu. Birinci etap buldu. Men alay teke bir nakleytirge tırışmayayım da, ne bulgalı. Закон bilen problemler oldu mu? Buldu, men bir gün oturup da çıktım hele. Oy da işte. Belki şatta, tövbe. Ay işi taydı. Böyle. Belki şatta şehir yol kısmından lampış borladım da oğulga koyup yolkunu biledim lampışlar bilen de iyi. Kamera oturup koydular parmışlar mı? Artistlerden böyle savaşıp gidiyor. Var. Var yine. Var. Reklam şeylerinde var. Neşek? Ne? Yok o da oradan gerekli. Ooo, ansa bir şeydi. Ansa bir şeydi. Ansa bir efir bağışlar gerek bu sana. Fanatları şöyle birer koşamaşıp gidiyor ama. Var idi. Peki, buna oturda süresi de girmeyi. Geleşti. Kırıp aldım. No aşağı koydu ama batonçıkla güzel anasını yıkıla çıkırttı. Geleşti kendisine işitmedim. İşitmedim. En yavaş. Mene bizne kadar. Men hazır вообще bilesin mi? Men erten turib kafelerden zakazlar berip oşamaganda bolur edim. Munda kelgeçtigi işlemishga solishib o'tirgan bolur edim. Munda oşab ketirgan. Birisi kereste bilen, birisi doğru bilen paysını Kereste bilen. Termin değil mi? Ne şu? Men balay broşamam öğretmenim. Giden geçişler rizik maaşlarının var değil mi? Var elbette. Mehmet avul kızı. Kızışla biz bereke şatta bir mandarina koydalar ya unga bileydik şunu. Yanlış çıkıp gitse. Nişik milyonu aşamam indi. O bir bir yıldan sonra bulanlar. Birisinden bu iş paytarası var mı? Yok. Sabaleta şuna korkasın mı? Yok. Şuna korkmadın. Yok. Allah'a şükür. Молодец. Alkışlıyoruz birlikte Ravşun Deyik. Mağul kızlarımızın oynadığız rubrikimiz. Oy şunu yeterli. İşte maşatlıkta biz bugün yedeşligen sözüne işitmeyim oldu. Yorda saat işitteyim mi? Hadi işitmeyim oldu. Urra! Hala tamağa işte şunda da gele maksuz işitliği başladı. Yükseltlerde bir yalnızlık anlattığını ilerlem. Ben batalar. Ay bu aile riyamcılarının birisi ham elbette birincilerden bulup Raksan Radyosu'nda. Billahi de beytem. El bu bir radyoda da yok. Hem tanımız biz anlatmışlar, yazılışlarda sizin haberlerinizde çatarsın. Bir şey biz WhatsApp'ta görüşkenler noktamız 235 578 79
Bu yakka çıkar Ali jırna. Bu yakka çıkar Ali jırna пожалуйста. Mümkün bulsa. Jırna bu yakka çıkar Ali. Dirilgen tek berav men tugel. İmiş biyim. Hazırdan işleriydi. Yandarım yaşıver, merhamer, mendüğel. Alkışlar Hülsiye Kuşulu çırpıladı. Kısa devam ederiz. Birimizden WhatsApp takip edilmişken haberlerini okuyuz. Oh, manda haberlerini kursen WhatsApp şortlara. Көп selamlar bilen Dinar yollagan haberin Raksan Radyosu selam. İlsiye bir şortla sizin ufadan ifade ettiğiniz için Lütfiye Hoşinkiler siz soğuk medeler düşüngen zor belirtilerine avatlar düşünürüz alayız. Oh, rahmet size. Rahmet. Selam Raksan Radyosu. Yedeş dikkat. Tövbe! Orada teyiniz ya bu. Ben senden gözümden almıyorum. Komşu yazmamış mı? Nafsen kisliç. İnsanın seslenir kamisiye sizin bir kere taptığım aldıram. Bizim hareketlerini koyuyorum. İlse yedeş diye. Tövbe! Hazır şundan dersi okuyamayacağız. Tabii ben eğitim hareketlerini ortasını bir tane işlerim diye. İlmir Regan Ülsiye isen sesmin Rufin Apambulan ele başada ibrinde ağaçlar bu imin degen büceklerden sizin tanlap iyi mulatı müziğisinin sizin bir kere atan. İlkiyeni jibermeyiz diyen bir mutlu. Bir matur pahat bulursunuz. Yatırıgat olur. Eksik inanmıyor. Yok. Dağlarla. Dağlatma, güneş koyda koyda. İlanık. Ha söyleşemiz. Evet, yedeş. Tövbe! Gideriz yomla yaşap bulmasın diye de işte. Ne bulamazsın değil mi? Bir yere senin bilemde yartık neseve tuturam. Уже şiirli olubettim deyik. Bir matrojlarınız eğer Kuday girse ömür kalın bir pat yoldan tutsam. Şimdi işler jarınız indirip koyulsa pожалуйста diye. Rahmet baran deşik. Ya bu sefer de bizim efir Bıyılgı programının birinci jırığı konsertini şundan bilen başlap jiberen bu. Her bir cümlesin biz oturup benim şey bulsun deyip yazılgan jır bu. Bu benim köngül. Bu benim tüzülüşüm. Hey Raksan Radyosu hem ilsiye yapan kişiler etiblerini eni birge yaşayanlarına 16 yıl oldu. Dedeger eninin topan günü olan. Sizin konsertka bararız, kutlarız sizin harvalarını. Flaşkını da olası kiler, hem onlara bileytesi kiler. Akşam jetmeydigen. Sizge şeşke aldım. Bugün buraya teşekkür Svetlana Basirova yazgan. Rahmet Svetlana, siz mümkün olsa bana zapiska yazıp mıngırısız sahneye. Çünkü benim başta informasyayı beni unutup jiberirim mümkün. Şundan haridir bizimle. Ilsiye Hanım yaşı bulmasa bu redimken sağlık, selametlik, hizmet dediğim şeyge planik yazan falan. Oturağın indi. Reklamını satayım ben. İyi. Firması olur ya. Benim birinci bilim boyunca dizayner adajda yok oluyor. Bir güne günde işlemedim. O ülkede jurnalist bulup işledim. Gazetelerde. Bir nesne işleyen bularım diye koyayım diye. Benim художественный bilimim de var. Resmi yazım öğrenmek. Bir nesne şunda. Bir nesne ateş meteş getirgen bularım diye koyayım. Cevabınız olmadı. Şu yazıp çıkarken mi vakitte yurtta tepuladım diyen bu diye varlaşıraydı koyda yazıp bulan diyen. Yamadan yazırga etmişim.
Күңелдә Фаринде Пигелен язган безгә бик ошый җырларыбыз, особенно буңга карасам, суга карасам да юк дигән җыр. Рәхмәт. Иске җырга Yavaş bu Reis Abıkandanov. Сонсыз Рексана Радиосы, Кырмыскалы районы Кылыккөл авылыннан кайнар сәлам, Шамсуддинова Гөлназ яза, Илсия Бәдретдинова исәнлек саулык телим безне шулай яңа җырлар белән сөендереп торсын килеш шулай. Рәхмәт. Исәнмесез, Илсиягә зур иҗади уңышлар, сәламәтлек, Алла бирсә очрашырбыз, улыгыз сезнең юлдан җырлар барын телисезме дигән. Юк, теләмим. Теләмим, гомумән шул бизнеска керүен теләмим. Без быел 11 классны бетерәбез. Алла биргән булса. Әле менә баштан Петербургка китәм, режиссер булам дип хыялланды да. Мин менә соңгы елларда, теге соңгы 4-5 елда нәкъ шушы идея белән яшәдек. Мин инде күңелем белән мин әйтәм, бердән-бер баламдай күчеп китәйин бүтән шәһәргә дип. И бик көтелмәгән хәл булды. Хәзер менә 1 ай элек бу минем янга килде, яни безгә җитди сөйләшергә кирәк дип. Мин строительный институтка укырга керәсем килә. Шаккаттым һәм шатландым. Беренчедән миннән ерак китмәгәненә шатландым. Үзебезнең шәһәрдә кала ул. Аерым яшим ди ул, агайда үзенең янында. Һәм шул бизнеска керүен теләмәсем баламны. Юк, башсын строительныйга. Мин инде әле бәләкәй чактан ук стоматолог булмасын икән дип куялган идем дә. Улым мин әйтәм, дөнья йөзендә кешеләр булып торганда тешләре дә чыгып торыр, безнең бәхеткә чиреп тә торырлар, эшсез дә калмасын. Дия юк ди, ансы минеке түгел ди, но строительныйга кереп китсәм мин бик шат булыр идем. Хәзер теш эшләтү өчен дә ипотека алырга кирәк. Әйе, дөрес. Ой, Аллаһым. Хәйрле көннәр, Илсия концертта булды кичә, уныгым Булат белән Илсия әйтмәшли. Тәмле рәхәт, искиткеч онытылмас бәйрәм булды, рәхмәт. Иҗатта зур уңышлар, сәламәтлек. Сез өчен халыкчан эшләр. Ваше окружение, ваше украшение. Язган һәм фотосында язып төшереп җибәргән Оңашыбыз. Сез билгеләгез, әлеге фотоларыгызны Илсия Бәдретдинова аккаунтына язылып. Әлеге нисбәттә Роксана Радиосын тыңлыйсыз икән, шулай билгеләп куегыз, Роксана Радио, собачка Роксана Радиосы дип куелган. Күбесе белмәй бит сторисны ничек куелган. Бәлә безнең әлеге маңкышлар булса, Илсия не дә шулай билгеләп куйсын. Чынлап та бик заманча һәм бик передовой радио бу Роксана. Бу, мин үзем шәхсән язылган һәм бик шатмын. Bütün яңалыклар шунда. Кайныйлар булар, дирлиләр булар. Без иң шәп җырларны тәбрик итәсенә. Һәм Илсия, команда җырын тыңлый, бераз елап алыйм. Нинди җырлар? Бәт куандырды ичмасам. Нинди Бу безнең яңа җырларыбызның берсе шулай ук иң беренчеләрдән булып эфирда Роксана радиосында Ренат Галяскаров сүзләре Илдусда. Шулай сыңайма. Бу җырны беренче ишетүемдә күңелдә булып китте. Мәшинәдә кинотан эшендәгенә синән куйган Инстаграмны. Япылыймча яттым шуны тыңлыйм. Репитка куеп та рәхәтләнеп тыңлап торам. Һәрбер кешенең башыннан узган әйбер, аны инде бу беләсеңме, кемдер аңлый, кемдер аңламый, бу җырмы нидә диләр. Мин аны белмәгәнчен дә белмим. Эксперимент рәвешендә эшләтелгән җырлар, Гафури Әнкәй җыры да шулай иде. Шигырьләрдән кебек, бер җирендә җыр кебек. Мин моны теге үземчә генә шаярып песня стих дип атадым да, мин чынлап торып ничек аталганын мондый юнәлешне белмим, дөресен әйткәндә. Бу җан авазы. Бу минем күңелдәгесе. Һәм минем генә түгел, һәрбер кешенең башыннан узган әйберләр. Шуның өчен шулай кабул итәләр. Без барыбыз да тере кешеләр. Һәр кемнең эчендә нәрсә юк. Нидә тарафыннан йөрим. Бер безнең улларыбыз дигән рубриканы эшләп алыйк әле, тыңлаучыларыбыз белән, чөнки бүләгебез дә бар, әйме? Бер бүләк кирәк дип тыңлаучыларыбыз да. Карале, бүләкне әйдә болай итәбез. Бу теге флешкалар нәрсәләр белән итмәйбез, ә менә 18 көнгә тотабыз да 2 кешегә чакыру билеты бирәбез концертка. Болай аралашу бер нәрсә, концертка килеп карап утырсалар, бөтенләй икенче әйбер булачак. Мин чын күңелдән көтәм. Шулай дик. Шартларны аңлатам, хәзер шартларыбыз эфирыбызда кем беренче кирәкләргә 835-578-79-79 саннарына. Мин һәр сүзгә ассоциация итәргә кирәк булачак. Икән сиңа өстәл, син инде Ризык. Әйе. Башта мин тыңлаучы белән тыңлаучыга әйтәчәкмен. Шуннан соң инде син дип научный сүзлек белән син ишетергә тиешле булсын. Аны
Кім Рәхәтләнә бүген миннән көлеп, рәхәтләнә. Кім, исәміз кім боласыз? Ралина, бекшатты сіздің ешітірге, Ралина ойнап аламыз ба? Евсияның наушникларын сындырып тұрамын, Евсияны Вашингтон, едеш, ешітмеді. Едешіне наушнигін сындырген ешітмеді. Ваша, так что? Едеш демейді. Ешітмеймін. Нәрсе сөйләгәнен білмеймін, на всякий случай тәубә. Tövbesine hiç güldürmezdim, İngilizce şimdi nauşnigін. Әбисін ешітмәдім. Харьковская ассоциация. Ралина, демек, бірінші сөз шкаф. Нәрсе? Борщ. Аш. Кунак. Нәрсе? Кунак. Гости. Кунак деймін. Ешітесіз ме? Ралин, ешітесіз ме? Кунак деймін, кунак. Әйе. Бірте ойымыз давам дискуссия білен, Евсия ешітесің мене? Прием. Демек, бір біздің ұлдарымыз, Ралина ешітесің мәсін? Ралин, привет. Дейсәмісіз. Шкаф бірінші сөз. Күлмәк, плечик, киімдер. Ралина киім дейді, еме? Борщ. Аш. Түшкіру. Аш deyip başlayda Ralina etti. Hem kunak. Kunak, rızık, tavın. Oturgana koyup gitseler deyip uylaular. Ralina isterdi değil mi? Şul tavın işinde o. Aferin, bunlarınız berikli bir tane sizden. Ay Ralina молодец. Ralina молодец. Ralina, rahmet, eğitim sizleriniz olur mu? Менә яратам шундый яхшы вкуслы кешеләрне. Ралина, Алланы рәхмәте яусын, яме? Hem biz Ralina'ga buraya tavsiyeler. Әйе, Ралин. Әле быел да концертка эләкмәгәнсездер, яме? Ралин, әйдә 18 көнне килегез әле сиңа. Иртәгә барасыңмы, Ралин? Иртәгә. О, всё. Хәзер biz монда Илмир белән хәл итеп бетерәбез дә, яме? Ралин, мин сезне көтәм берсе көнгә. Тукта, иртәгә, берсе көнгә түгел, иртәгә. Иртәгә инде. Ага. Ятканмы? Мен ашык. Әйе, всё, бигрәк тә әйбәт булган. Хәзер Гүзәлнең концертный директорының телефонын бирәбез. И хәбәрләшәсез дә, шунда без сезне көтәбез. Ралин, килгәч шалтыратасыз, без сезне каршы алабыз да, алып утыртабыз, яме? Мин сезгә сәхәләм привет әйтермен, я. Давай, Ралин. Пока. Ралина, irtəgə şirasız dağda ilgilənsin, yarayma? Hörmətli tamaşaçılarımız, bizim efirimisin cavazlığına da yaxınlaşıb gəlirlər. Mənə tezgən avaq bulub bitirdən də bir saat söyləşəsin deyə istəyirəm. Әле мин монда тәүбә. Үзем белән алып китәм, концерт алдыннан чәчәк. İsyanınızı sevmiyor, hörmətli Hüseyin rəhmət məhdud tapşırığınızda. İyiski teşəkkür. Müzəklərə ötə bit sizin cəbləriniz, sizə olmuşlar tərəf olan rəhmət edir buna təşəkkürünüzdə. Olmuşlar ki, gidib tırnaq, uşlar gidib tırnaq duram deyə. Rəhmət olsun. Hayırlı günler, iyi iş belki etsin yaratlarınız. İsteməsin, cəbləriniz, sözlərini kim yazar? Үзәнчелекле матурчылар сәламәтлек кояшта яктызылгы мәртәбәне гүләп барасыз. Рәхмәт, мин төрле кешеләр язам. Мин бер генә җырны да тегенә тулаем. Менә бу әзер җыр, менә моны алып әле дигән очракларның бик сирәк. Булганы, ләкин бик сирәк. Гадәттә мин баштан очрашам автор белән, баштан сүзләрен язам. Ул айлар буена языла, төннәр буена сөйләшеп, чыгып, күңелдәгесен әйтеп, җиткерәсе килгәнгә күрә. Аннан композитор белән эшлибез. Мен тапкыр төзәтеп, аннан аранжировщик белән эшлибез. Менә һәрбер җыр бала тапкан кебек, бик кадерле һәм күңел түреннән чыккан. Тагы да бер хәбәр бар, инде җыр булды, ялгыш хәерле көн. Илсия һәм Эльмир, Илсия без гаилә белән бүген концертка барабыз. Зур рәхмәт сезгә.
Yılda yürüyoruz biz. Keşke kadar. Ben kütüyorum sizden. Ilsiya Medrezinova buldu konakta Ilsiya Simancak bulmuşlar. Rahmet. Ne tuğlu 3 gün retteneyme. Kadında mı sen birine koyulanın çetirdiğini? Oo, eli ol baştan. Ben şundan kayıtım Ilsiya Simancak 3 gün koyulan kirge. Eli ol baştangı yıllarda illigine kişi kelip oturgan idi. Şunday vakitlardan başlangan edi. Bugün Allah'a şükür. İlle hazır 500'ge eğlendiğinde 500 münge eğlendiğinde eller programı bekleyen isimden bilmedi bazılar ben şey bakar senin bilen vardı 25 kişi eğlendi. Şundan da şunu kalp oluyor mu? Bizden varımızdan da yıllar şulay başlangan büyülük şükür ettirmek gerek. Her şey 25 kişi 25 milyon eğlensin. Kubriyakta yürüsün elbette. Benim şeyim de senin her bir jırların güzelçilikte değerli de jırların tepkilerimize geyim ama o jırlarından süzde yok. Ona birlikte insana repetka koyup ama sündüresi de kelmeyi benim hatta başak kuşlarım doktor kimse bunu kendi bu kadar oyunları. Bilirsin sen aprakta kelgen bütün jırşılar aytasın o bu sizden eyde dursun aytan. Varsın da etmeyeyim. Çünkü senin bana diyen 100%'lık bana diyen kişi birinciden hem elbette jırşı. İcadi oluşlar sınayı dileyim rahmet kelgenin için tavda işraşlar nasip olsun. Motor jırların bunlar elbette biz bu yaşarız elbette. Sonra da yüreğine diyen jırlar savaşıylar. Raksalar Radyosu'nda aşıraşıp dururgan nasip olsun. İcap tapayla bir yaşı tevbe. Kazanda kilge şaltıra. Обязательно. Ilsiya Medrezinova oldu. Tatar estradasının popüler artist, şef kişi. Motor, şiver, kız. Молодец. Mene kız diyen işin davamızda rahmet. Madır günler keme barışa kızgada. Şakır oluzga rahmet. Görüşüp dururgan nasip olsun.